I gdje ste ljudi, u današnjoj epizodi snimamo jedan tutorial kako ući na server u Build on Shot i u Ace of Speed. Pitanje sve koje vas. Kako tuđete na njega? Evo ovako. Na ikonicu koju ste instalirali, priznaj 2 puta. Play. I evo ih. Svi serveri koji postoje. A možda i nisu baš svi, ali dobro. Ja to, na primjer, sad neću igrati gameplay zato što nemam program za snimanje, jer Melee Reaction neće da snima. Da, tu igricu ne znam nije što, ali eto ljudi. Znači, uđite njihovu stranicu, izaberete neki server koji je toliko pun, pritisnete, tražit će vjerojatno ime, upišete, dobro, to samo upišite. I eto, to je to ljudi. To je bilo to za ovaj tutorial, kratak vama tutorial, i eto. Ako se svidio klip, onda lajkujte, subscribeujte, ako se nije svidio, dislajkujte, jebi ga. I do sljedećeg videnja, ćao!